Bog svima, ja sam Jean, a danas sam ovdje u Minecraftu s ovom novom mini igrom koja se zove Egg Wars. Mislim kako je na Balkanu niko nije radio, mislim, ne oprosti jer ne pratim baš puno Balkanci, pratim više ove talijanske youtubere i engleske čak. Ali evo, oprosti ako se varam, ali šta radi budala tamo. Dobro, uglavnom što sam ti reći, ostavite like i pogledajte do kraja videa. Hvala. Dobro, evo nas u igri. Znači, svako ima svoje jaje. Evo, da ne bi loši misli, evo ovo je zmajevo, neko ja čak pogledam, wow. No, ima svako svoje zmajevo jaje, wow, čudno rečeno. I moramo ga čuvati od protivnika. Ovdje imamo kao spawnere od ovih željeza i to nam treba za ovdje prodavanje kod ovog našeg trgovca. Znači, možemo kupit ćemo sad ovaj novi blok ovdje tu dodamo do centra. Onako easy peasy. Dobro, idemo dalje. Znači, cilj igre je pazit, znači, svijem polomiti svijem polomiti jaja, zmajeva, to da se podcrta ako niste dobro shvatili. Dobro, to vam služi kao krevet, jer znate kao kad umrete da respawnate kod kreveta i kad respawnate kod shit. Eto vidite, gotovo, gotovo igra. Bravo konja, ajde, bravo, svaka čast. Ajde, dalje, ništa, evo ja sam mrtav. Haha, sad ću tvoje jaje. Ne, ili neće, wow. Vidimo se u drugoj partiji, nažalost. Evo nas opet. Dobro, ovdje smo sad došli, ovu mapu sam već igrao sam 2 partije, ako brojimo i onu prošlu koja je onako čisti fail. Rekao bi, evo tu pojačamo, vidite možemo pojačavati stvari i tako. Zapravo ja učim sad s vama jer ja nešto ne znam baš ovo igrat. Mislim, ja volim Minecraft, ali nisam toliko stručan u igranju s njim. Da, lakše rečeno. Sad mi moramo naći naš sen. Aha, evo ga. Ne, nećemo. Samo malo lago je, šta lago je. Dobro, spustimo se polako. Vidite ovu zemlju kako ću, mislim ne ovu nego onu tamo, ona je obična zemlja nego i ovaj sandstone. Ga imamo resource pack koji mi napravi tako da su teksture igrice i blokova ljepši, znači samo su HD, ništa ne mijenja, naprimjer, šta ja znam, onaj odrezak svinjski bude piletina će ići, ili od žirafe nešto, dobro. Ko zna, ko ne zna, ne zna. Eto, već nemam više blokova. Znači ovi Egg Warsovi se mogu, nisam siguran da se tako kaže. Uglavnom ova igra se može inače igrat sa više ljudi, najčešće u troje, ali ima i ovi tu kao sami. Mislim malo glupo sami jer šta odete iz ovog tu i nakon razbije jaje. Dobro, kupili smo to koliko mi je trebalo, 10 dijamanta da otvorim onaj. Nešto znam i zato što gledam video od ovih talijanskih youtubera. Mislim, ako se pitali zašto gledam njih, zato što ja znam inače talijanski, bio sam 10-11 godina u Italiji živio dok se nisam preselio ovdje u Hrvatskoj. A inače, jesam Hrvat, ali znate, tamo su pare i vrte se pare u Italiji i tako se mora. Dobro, samo malo. Evo ga, sad ako neko dođe bez krampa, ja ću ga stići ću ga ubiti i on neće polomiti jaje.
Dobro, da vidimo što bi mogu, sine, mora sam gore, ja krenuo gore, zatvorio krevet, a trebao sam nešto drugo napraviti. Evo ga, dijamant. 10 dijamanta, tako je. Sad će mi ovdje se skupljati dijamant. Uzet ćemo malo mesa. Malo puno. Dobro, 9 mesa i malo šargarepa. Carrot. Odlično, sve damo i tu, to će biti ok. Samo da nas neko ne napadne. Čini mi se da neće niko dolaziti. Sine. Aj, prije njega. Ja mislim da on želi doći ovdje, ja ću mu možda dijamanti pobjeći. Sorry, frende. Dobro dijamanta! Trči, mogu se napraviti. Sine Bože, mogu se napraviti što god hoću. Ovdje ćemo biti zlato. Dobro, mač neki. Neki mač 12, odlično, ajde gore imamo sigurno nešto. Moram stvarno paziti da ne bi krenuo neko prema meni, jer ako neko krenu prema meni ja sam gotovo, nemam ni mač, diamantski mač. To je onako fenomenalno odmah na početku, tako da ja sam odmah napravio, skoro sam siguran da mi neće niko ništa. Ništa, one budala se vrati doma, tako mi treba. 11, ovi zlata. Mogu napraviti nešto opet, mogu nešto napraviti, tako. Mogu i prijača zlata. Zlatu dijamant. Evo. Sad će brže zlatić. Imamo 4 dijamanta, treba mi još jedan kako da mi se napravi ovaj sklop. Čini mi se da niko ne dolazi, onaj lik shit, onaj lik dolazi. To on skoči dolje. Ćao. Ha, budal. Vidite, pošto on sad ima... Još pada dolje. Mogu bi ga napast čak. Mislim da treba skače ovdje. Uvijek sve stvari, jer nije čak mučio se, onda došao je na Rusiju, kako bi ja rekao. I izgubio se. Ja bi se napravio tvoje... Samo 2. Jao, sine. Evo, 4 ću napraviti. Ono lik još tamo. Ja nisam išao gore pokupiti dijamante, ko zna koliko ih sad imam. 6 dijamanta imam. Ništa. I apsolutno ništa. Mogu se staviti ovo. Ideš ti smrada. Ovo ide po one. Sve još malo ovih zlatnih jabuka napraviti. Aha, dolazi vam isto na Rusiju. Ne znam ako ste primijetili. Samo dođe. Pojedem si jednu zlatnu jabuku. Gdje ovo skupi? Što radiš ti vama? Majmun. Marmun. Ne! Zašto si to radio, idiote? Zašto je trčao tamo? Zašto nije napao? Usro se, čovječe. Sad sam, zbog njega što se usro, sam se ja usro. Dobro, nije dobro završilo, tako da pozdravljam vas, vidimo se kad stignem i ništa. Ćao.